Tuni ni sim som ni le li la jing kum sang ni le som ni le gu ni khu in jong tha do thu so akunin wa noi thu so dang dang ho tha do pa wa ngai ra na nei ki taw hete thu so in sma wa si tho vum tu jing ka ta pho thu so dan 2-3 am ta pho ko mi boyson in ahung halu e mi hon ta pho ko ma go dang chu ga hal ki no 8 am langa tu ta pho ko na langa kon thal hin ka wa in khat hal ki no som phat wa ar hol CRPF on firing na sata bol ole azam ta ve tu ti di a hi ta pho ko sung army ho adim tai ta pho ku ki village authority in tu jing ka a ta pho bang ko a in ki hal le thil le lo ki su sit na chunga dem na sang ta thu so hin ne yo nagate thu so khal ki mu da na beute tuni thalgin na lang del ho chu lam ka accident pa udan he zan hi kol chapang khat kunal ki tipa chu in ko tian iPhone a cho pe lo ji wa kol sanga panna ki chom hla ki ti chu zo thu ai bobe aki tha na ji pen hi ma ho na sung boi na ji zo hi dan hi iPhone story hung ki sei ne hi news media ho thil bol hin hol to lo wa social media la thu ki sei ho chu news media channel zo se hin sei pha na wa ata da na hung so lo hi zo e hong ding ni sim som ni le sagi august kum sang ni la som ni lagu Thursday ni khole government in IDP ho gen the ha san an tampi don lawa koi ta ji le 11 June 2026 ni a honorable high court of Manipur in appeal number 9 of 2026 to tan na nei chu le thu pe DCCC chief secretary Manipur le secretary MHA ko ma ni kal som ten week sunga non campaign ho zon relief ke ma ho mu bang mu sun ati hi non lo dai le bin akoi Tavin RCA ho DPT pita loading ti thu zo aging jingin chule RCA amin inbul tampi in DBT amu lo na bana amu ho zong mi zat ki su hlom pi tampi tan hi le zon IDP CC program kai na in protest nei ding hong ki gongin boile azong le han thon lo he la hong pangchi dingin IDP WCC minin he sa na le tip na ka hin nei we galman cha ki man do ki tuni ni sim som ni le li thajing kum sang ni la som ni lagu monday ni kho in reliable intelligence akon ki modung zuin joint team of CDO Imphal East le 28 AR in search operation abol win hele sinam kom village singlan gam sung sagol ma police station Imphal East sob sunga kon noya ki pe galman cha ho amando win hi 17.62 SLR with magazine 5.56 in such rifle with 2 magazines 9mm pistol with magazine 1 pompey gun 1 country made lethal gun and 2 single barrel guns 3 number 36 hand grenades and 1 MGT motor shells 45 round of explosive live ammunition for BP plates 5 BP jackets and 2 helmets Hitan hi tun lai thu su ngai zu montena tha do thu su ngai zo se na bon cha win mangpha